Ja sam se ovako okrenuo i brate vidim iPhone X. Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osi bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si brate. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Današnji video ćemo da radimo jedan story time poslije pola godine. Prije samog videa, ako niste član najjačeg Skoda, razvalite subscribe button i postavite dio Bake Skoda. Prije samog videa ću da vam uzmem malo vremena. Moram da ispričam jedan problem koji se desio. YouTube je opet počeo da zafrkava. Nikad nije ni prestao. Bukvalno samo 7000 vas dobije notifikacija, a uzrok tome jeste što je moj kanal na crnoj listi. Nisam vjerovao da je to crna lista postoji, međutim moj network mi je poslao bukvalno moj kanal na crnoj listi. Jedina stvar po kojima se mi možemo izvući iz ove situacije jeste recommended. A u recommended se ulazi za što više lajkova i komentara. Tako da ako se svidi ovaj video i ako vam nije mrsko, otiđite dole i lajkujte ovaj video i napišite neki komentar, znači bukvalno bilo šta, napišite par komentara, šta ja znam. Idemo se ponovo pokušati vratiti u recommended kao što ste vidjeli na početku, uskoro nova pjesma. A kao što ste vidjeli u naslov videa, našao sam iPhone X u Kinu. Kad smo već kod Kina, 17.11. se vidimo u Splitu u City Center 1, Cineplex, dolazimo Veki, Davor i ja. Moćete se slikat sa nama, imat ćemo Q&A, dobit ćete svi potpisan poster od nas youtubera, a također tamo ćete moći da kupite prvi model Bake Squad majica. Uskoro izlazi bukvalno cijeli shop koji ćete imati website, tako da se vidimo u Splitu sa prvim majicama. Ovo što ću sada vam ispričam je bilo prije nekih par mjeseci sigurno. Uglavnom na promociji filma Deadpool 2, a eto otprilike izračunate, ja mislim da je to negdje bio april, maj, nisam tačno siguran. Uglavnom na projekciji Deadpool filma, ona prva projekcija u Sarajevu. Bili smo tu, ja i moj jedan rođak. Uglavnom, znate kad ulazite u kino, bukvalno kupujete ili kokice ili bilo šta, kupujete karte jer ne možete ući bez karti, logično. Više informacija o kartama za Split imate link u opisu videa. Zvuči kao onaj za lijekove. Sjeli smo u predzadnji red gore, znači bukvalno na sami kraj, dozgo se najljepši vidi, najdalje. Kako lijep pogled imate, niko vam ne smeta da se neko skače ispred vas fazom ništa, znači prelijepo je. Malo nas je bilo je dosta praznih mjesta. Imamo ona uvodna špica koja je predobro urađena za Deadpool 2, jedan od najboljih filmova koji sam ja gledao. Smo mi bukvalno u tom predzadnjem redu, ti si sjedala, ja, on smo bili, znači on bio s moje desne strane, negdje na sredini, i s moje lijeve strane je bila još neka žena sa dvoje djece, oni su bili skroz do onih stepenica, tako da je njegova desna strana full bila prazna do kraja. Prije tog filma bila je također neka projekcija, nisam tačno siguran kojeg filma. Ja sam se ovako okrenuo i brate vidim iPhone X. iPhone X je izašao nekad, ja mislim prošle godine početkom ili početkom 2018, nisam 100% siguran. I trenutno je jedan od najboljih, najskupljih telefona. Uskoro također izlazi video nešto o njemu, vidjet ćete. Pošto smo mi u predzadnjem redu, ovo ponavljam 50. put, pošto smo u predzadnjem redu, iza nas je također bio neko, tako da mi je bilo glupo da ustanem i da uzmem telefon. Pa sam pričekao kraj projekcije. Taj film traje negdje oko 120-130 minuta, možda čak i više, nisam 100% siguran. Mi smo ušli ovako s desne. I trebamo da idemo na lijeve stepence, naravno tu da smo i ušli, ali mi idemo desno zato što sam ja vidio iPhone. I palim ja bukvalno telefon, Face ID. Na pozadini telefona vidim nekog muškarca, možda jedno 20-22 godine, pošto sam ga i kasnije sreo. Nosi neko dijete, vjerojatno nije njegovo zato što izgleda premlado da bi imao dijete, ali ko zna, možda tamo svega ima. Uzeo sam ja taj iPhone. I kontam, ajde, ostavit ću na recepciju, onda na onom ulaz, to nije recepcija, to je ono gdje se kupuju ulaznice i kokice i tako te stvari. I ja ću to da ostavim i valjda će se neko javiti, ali možda se neko i najavi, možda će ta osoba uzeti to, ali bitno mi je da sam ono ja se riješio. Ne želim da uopšte imam tuđi telefon kod sebe, a i pogotovo zato što je toliko skup. I pogotovo zato što ga ne mogu otključati, ne mogu ništa sa njim, ja bi ušao i našao broj telefona ili nešto. I ja izlazim. Bukvalno na vratima me čeka taj čovjek, taj momak. Pred njega je to dijete koji ima isto tako na pozadini. I ono ja rekao, evo ga brate tvoj. I on se jako prepao jer ono bukvalno izgubiti telefon od 2000 maraka, oko 1200 eura, znači fakat je puno. Još u to vrijeme ja mislim da je čak bio i skuplji. Napišite mi u komentarje šta bi vi uradili kad naš tako neki telefon ili bilo šta drugo u to vrijednosti, znači da je preko 1000 i nešto eura. Ali nešto sitno realno vratite. A i za vas koji imate trenutno skupe telefone na pozadini, na vašoj pozadinskoj slici, na onom home buttonu, napišite jednostavno broj koji se može kontaktirati ako izgubite telefon. Imate ovo
I tu napišite broj na koji možete imati, na koji vas može neko kontaktirati ako izgubite telefon. Tako da to je bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u idućem videu, hvala što ste pogledali, nabacite like, nadam se da ćemo uspjeti da prebrodimo ovu situaciju što se tiče YouTube-a. Hvala da će se popraviti, navikli smo da YouTube ima svoje bugove, mi se vidimo u idućem videu, lijepo za svima i čao! Poznaćeš ga uskoro, ako još ga ne znaš, to je Bucket, svi ga znate, brate moji.